ortadan esken yerler yüzüme vurdu. Balalıktan osken evge koz yaşımı düştü. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Bedanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Ben bu yerde... Bu halk yeri bizim hayalımızda ana vatanımız Kırım'ını tasavvur ete. Alursa da er vakit güneşli olsa da az olsa da yelese. Bugün ise programmamızda. Yaz mevsiminde ihalesi 1 milyonga yetken şehirçik. Kışın yazın insanlarını kuvandırgan Kara Deniz. Rahatlıkka ve sağlıkka çağırgan şehir şifahaneleri. Sizni balalar dünyasına alıp bargan Merkezi Deniz atı. Er vakit et aşamaga tırışkan korkunçlu tımsaklar. Kara Deniz ve Dünya Deniz astının ayvançıkları. Aluştada Korol Lev ya da Timon и Пумба adlı multfilmlerinin baş kahramanı. Şehir hakkında çok sırlarını açıklagan Merkezi Muzey. Aluşta şehri Kırım'nın cenubi tarafında yerleşip Demirci, Babugan, Kastel dağlarının ortasında bulunan. Bu dağlar ise şehrini avariyetlerinden saklay. Demek görgeniniz gibi şimdi benim arkamda yanı binalar peyda oldu. Evvel zamanları bambaşkaydı. Şimdi bana Alişer yardım edecek. İnanmasanız seyretiniz. Endi bu yerde yaşagan insanlarning sanına kelsek, umumen alganda 35 binge kadar insan qayd etildi. Ondan gayrı yaz vaqtında bu yerge kelseniz 1 milyon insanını seyrete bilesiniz. Nechun böyle tahminlerini aldım deb düşünseniz, bir zavodda o'tmek zavodunda bir kunde 1 milyonga yaqin o'tmeklerini satgan ekan. Demek yaz mevsiminde bu yerde o'zingizni qirmizqa gibi hisseteceksiniz. Endi hava haroratine kelsek, yaz kunlari Yalta şehrine bakganda 2-3 gradus aşağılıkta eng sıcak kunlar qayd etildi. Qishning fevral ayında ise hava dengişmeleri qayd etilgenden gayrı bu yerde otursanız dengizning havasını siz duyasınız. Ama akşam vaqti bu yerde chamning kokusunu duymak mümkün. Yaldamak mevsimi Mayıs ayından başlanıp oktyabr ayına kadar devam etti. Ama en yaxşı mevsim bu iyun ayıdır. Ne dep düşünseniz, çünkü suvning derecesi 24 graduska ko'tariladi. Ondan da gayrı neni aytmak mümkün. Kışın yazın bu yerde yuvungan insanlarını tapa bilesiniz. Ne için dep sorasanız, çünkü suvning derecesi 8 gradusdan düşmey. Ama men bu yerde turam, anlayım ne için o kadarlık güneşli hava olsa da soğuk olganı sebebimden men yuvunmaga hazır değilim. Güneşli şehir sizni rahatlıktan gayrı sağlam hayatga davet ete, çünkü şehir boyunca 70ge kadar şifahaneler qayd etildi. Onlarning esas vazifesi sizning sinir sistemangizni tinchlantirmak, ondan da gayrı yürek hastalıklarını aldına almaktır. En mühim şeylerden birisi bu binalar en güzel yerde kurulmak gerek eken. Eğer de bu şehirde olsanız, denizning aldında acayip bir istirahat bakçasını ko'ra bilesiniz. Bu yerge balaçıklarınızını alıp gelseniz, olar için yangi şarayitlar yapılgan. En mühimi denizning aldında şifalı hava sizning balaçıklarınızning derdine derman olacak. Ondan da gayrı sizning keyfingizni ko'tarecek. Eğer de siz şehirning merkezinde bir o'z yaqin insanınızını joygan olsanız, bu yerde tapa bilesiniz. Çünkü bu yerde balık dünyasına qaytmak mümkün. Ondan da gayrı mening üstümde acayip bir deniz ayvançığı, onun adı deniz atı deyler. Ondan da gayrı bizden beraberlikte olsanız, acayip bir tiri balıklarını ko'rmek mümkün. Bu ise deniz hayatıdır. Birinci zalga kirgeningizde sizning diqqatingizni Kara Denizde yaşagan balıklar jelp etadi. Ayni bir balıklarning, ya'ni Qizil kitapga kirsetilgan balıklarning pasportlari da var. Demek olarda turli haq huquqqa ega jonivorlar sayılalar. Şu sebepten unutmаңыз, martning 18-inde saylovlarga barmak kereksiniz.
шымды есе өзімден бір яш балабан олған айванчықны таптым. Бұл тымсақның ады Рамзес. Ойлы көзлерінен бақа, бір кібі япқан кібі. Ама сіз шымды оның тішлеріні көресіңіз. Әр вақыт оның тішлері тішсе, яңыдан тіклене екен. Тасаввур етесіңіз ме, не қадар оның тішлері түшкен ве шымды суның астында ята. Менің тішімде түшсе, яңысы өсіп шықса мен қуаныр едім. Ондан да ғайры бұл ерге келсеңіз, бұл ажайып жануарларға аш та беріп көрмек керексіңіз. Doğru olarak onlar için et bugün mına көргеніңіз кібі. Етні бойлы тұтып, олар епсі азырлық көрелер. Bir kimsesi sekirmek gerek. Şimdi aşağıda. Привет, Боб. Я говорю по-китове. Ну и хорошо, вдруг он голодный. А киты клоунов не едят, они едят криль. Смотри, криль! Алишер, бақ, аятта да sevgi hikayesi yaxшылықнен біте екен. Бұл ерде Немо Дорины тапқан. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps too. I can't hear you, buddy. Back me up. A wee, a bum, ba bum away. Тимон и Пумба қараманлары 5-ші қатта ерлеші. 2003 сенесінден башлап бұл ерде айванчықларының дүниясыны көрмек мүмкін. Олар шымды менден қорқалар, ама мен оларды қорқытмайым. Келіңіз, аш берeceğim. Ondan da gayrı dünyanın bütün жануарларыны бұнда ашай бермеге мүмкін. Мұнда көргеніңіз кібі біз ашаған өтмечіклеріні олар да ашайлар. Кел, мен сенден қорқмайым. Ама қорқам. Көресің, мен саңа берeceğim. Елчіклеріні. Ана бақса. Балабан сойынды келді. Acayip жануарларының бірісі түйелерінің acayip küçük soyları, өзіме ошаған güzel saçları da. Олар тек ашамаға келелер. Бақсаңыз, олардың түшчіклерінде бар, мүйшіклары да. Емшақ, көзчіклері, кіпрікчіклері, ашашлары. Алишер, сен де істейсің оларға аш бермеге? Шерінің екленші аятындан ғайры оның тарихи ізлері бар. Келіңіз, енді бұл сайфелеріні ачайық. Бұл іште бізге музей хайдемлері ярдым етежек. Вот эта самая большая долина давала больше всего фруктов, больше всего винограда, и он был дешевле, чем в других местах Крыма. Поэтому Аннет Микин так и пишет в своих записках, что всех обессиленных, всех уставших от тяжелого труда или лечившихся на других курортах приглашаем в Алушту, столицу виноградного сезона. В 1906 году она так пишет. Плюс Алушта славилась своими садами. Эти сады описывает Семеренко в своей книге, и
надо отдать должное, из деревни Алушта ездили на международные выставки, вывозили свою продукцию, да, или груши, или яблоки, или виноград, или иную, и получали награды. Вот, в частности, у нас здесь экспонируется медаль с Парижской выставки 1900 года, которую получил Али Курпединов. Как и писал Семиренко, Алушта как будто специально создана для произрастания груш. И даже вспоминают вот такие моменты, что владельцы садов часто привлекали приезжую рабочую силу, поэтому не случайно у нас ночлежный приют был в свое время с Тахиевым, меценатом Алуштинским построен, для того, чтобы собирать эти плоды. Мердвены, вот эти лестницы из одного ствола с дощечками набиты, они позволяли поставить эту лестницу в любую развилку веток и собрать вручную каждый плод. Первый, второй сорт, они все уходили на экспорт, что называется, или даже за рубеж на экспорт, или внутренний рынок Москва, Питер и так далее. И женщинам обрезали ногти под корешок, не дай бог поранить плод. Я думаю, что не менее интересные были плоды и у Али Курпединова, коль он привез бронзовую медаль с Парижской выставки, и у многих других садоводов. Если бы сегодня возродить вот такое хозяйство, да, такие сады, конечно, это добавило бы Алуште, так сказать, что называется, такого радостного ощущения от нее. То есть всем бы хотелось приехать, потому что попробовать такие груши, такие яблоки, я думаю, что сегодня каждый гораздо. Так что Алушта подарит и здоровье, познакомит, позволит заглянуть в прошлое, потому что прошлое – это своеобразное зеркало, в которое мы смотримся и отделяем суетное от главного. А главного не так много. Были бы родные здоровы, была бы крыша над головой, умели бы читать, писать, было бы что надеть и было бы что есть. Всего 8% людей на Земле это имеют. Поэтому, если мы сегодня собрались в Алушту, то она встретит вас все тем же прекрасным воздухом, обширной долиной, живительным простором, морем прекрасным, пляжем и фруктами, которыми она всегда славилась. Күн енді батты, бір күн девамында сіз керекли малуматлармен таныш олдыңыз. Егер де сізге мерақлы олса, хэштег программасының келечек сенелеріні қачырмаңыз, чүнки огде мерақлы малуматлар Алушта шерінде олып кетecek.